Stories kan mens iets leer. Welkom by ons. Hallo julle, ek is Lizzie. Ek is 12 jaar oud. Hallo julle, ek is Lizzie en ek is 12 jaar oud. En ek is Mishke en ek is 9. Welkom by ons YouTube channel. Okay, wag. Nee, hulle kan niet uit-edit. Okay, jammer. Kom begin hier. 1, 2, 3. Hallo julle, ek is Lizzie Kutsie. 1, 2, 3. Hallo julle. Wat? I know. Maar altyd met 'n boodskap. Okay, nou kan ek skep, nee.